Residence, Deng Tata. DP bisa dicicil 12 kali. VBP HTB, bunga KPR 3,65%. Siap huni. Free Prabot. Sudah SHM. Ruang tamu. Ruang keluarga. Ruang makan. Dapur. Kamar mandi lantai 1. Kamar tidur lantai 1. Kamar utama. Kamar mandi utama. Kamar tidur lantai 2. Kamar mandi lantai 2. Sisa 2 unit. Booking unitnya sekarang.